Поднять его. Это все ты организовал? Кінәдан таза басым бар. 21 жасым бар. Қасқалдықтай қаным бар, босса қайдай жаным бар. Алам десен алымда. Қайрат деген атым бар. Қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық. Атым десен атым. Расстрелять его. Mustakan Aladağ'ın zorluk karşılay almay boynu karsın Kazak'ın öldürür Olmadım sen yırtara kalmadın Kalbimi karsışıp kalmadın Kalbimi kurtulmadın Karşıma bozdaklarım bir de oldu. Olsun